ese uyu nguyu ntibamwishe butunga ubu ngubu ko akubise hano bakubisa n'abakubitishije kuko igiti cy'igitiyo twakibonye ahagana hepfo n'uduti dutoya twagiye dusaduka bagiye bajomba basa n'abajomba mu mazuru hose no mu matwi. Umuhini muri Cyamugongo ejo yari yanaguze kamambiri z'umwana we mukuru. Ni ibintu bamuhondaguye mu mutwe, ibiti banamukubise twabibonye ni ibintu bijyanye n'imihini y'igitiyo. Ubwonko bwamanutse, amaraso umuva yatemba. Mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo habereye amahano ibyarishije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko rwarishije abaturage benshi cyane, ndetse abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu uyu musore yapfuye urupfu rubi cyane, dore yuko abamwishe bamuteraguye ibyuma ndetse bamwishe urupfu rubi cyane, barangije bamuzingazingira mu mufuka, barangije bamujugunya hano mu murenge wa Mayange bamworosaho amakoma, ndavuga ibirere, barangije barigendera. Umuturage yabonye uyu murambo niwe wavuze uko byagenze, asobanura uko byagenze, avuga ko ari mu masaha y'ira saa 12 za mu gitondo ubwo yaragiye guhinga nk'uko bisanzwe, arangije ageze hepfo gatonya abona ikintu gitwekereje amakoma, agenda gisatira asanga ni umufuka ufunze neza, dore ko umufuka utaruriho n'amaraso. Arangije arishima aravuga ati ubu nongeye nariye, ubu ni ibisambo byasize inoboro hano babitesheje, nabyari bivuye kuyiba. Akiyagera agifungura nibwo yasanze ari umuntu urimo aratabaza inzego z'ubuyobozi, inzego za polisi, inzego za RIB ziratabara n'inzego z'imidugudu kuhagera, basanga ni umusore witabye Imana witwaga Karisa wakoraga ziko kubaza, ubwo yapatanaga ishyamba yarangiza agashyiramo abakozi bakaribaza nawe akunguka. Uyu musore rero yapfuye urupfu rubi cyane, dore ko abakekwaho 3 kumwica batawe muri yombi, dore ko nimugoroba ngo yaragiye gupatana ishyamba rya miliyoni 3 kugira ngo azaribaze. Bagenzi be bari kumwe nibo bakekwaho icyaha cyo kuba bamwishe kugira ngo bakomeze gutsindira rino soko. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bari kuvuga yuko izi mfu ziri kubera hano mu karere ndetse ziteye ubwoba, kandi ikindi bavuga yuko zikomeje no kubabangamira. Bavuga yuko nguyu ari umuntu wa kabiri upfiriye mu kano kagari mu kwezi kumwe, bitewe n'ibyo abaturage bari kubona. Barasaba ubuyobozi ko hashyirwaho irondo, noneho hano nta rondo ryari rihari, barasaba ubuyobozi ko hashyirwaho irondo rizajya ricunga abaturage n'ibintu by'abaturage. Bavuga ko irondo ryabaga ku kagari gusa ariho ryarindiraga kugeza izi saa. Abaturage bavuze yuko bakeneye irondo rizajya ryirirwa rikora patrouille mu ngo zabo, amafaranga bakazajya bayishyura. Umva ukuntu abaturage bavuga kuntu uyu musore yapfuye urupfu rubi ntibamwishe butunga ubu ngubu ko akubise hano bakubisa n'abakubitishije kuko igiti cy'igitiyo twakibonye ahagana hepfo n'uduti dutoya twagiye dusaduka bagiye bajomba basa n'abajomba mu mazuru hose no mu matwi. Umuhini muri Cyamugongo ejo yari yanaguze kamambiri z'umwana we mukuru. Ni ibintu bamuhondaguye mu mutwe, ibiti banamukubise twabibonye ni ibintu bijyanye n'imihini y'igitiyo. Ubwonko bwamanutse, amaraso umuva yatembe, byatubabaje cyane. Abaturage bavuga yuko yapfuye urupfu rubi cyane, kandi bamwishe nabi, kandi abamwishe n'abagizi ba nabi. Bityo rero bantu bamwishe batabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rero ryataye muri yombi abakekwaho icyaha cyo kuba bishe uyu musore wari ukiri mutonya cyane, wakoraga cyane kugira ngo atere imbere. Abaturage bavuga ko yari amaze no kuzuza inzu ya kadesitara ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Bino rero bikaba ari ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umuryango wa Nyakwigendera usobanura uko bimeze, uko byari byifashe. Avuga ko umwana wabo yakoraga cyane ndetse yari amaze kuzuza inzu, kandi bavuga ko bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mwana. Rwose basabye ubuyobozi yuko abakoze bino byaha bagomba kubihanirwa ndetse bagakatirwa igifungo cya burundu, cyangwa nabo bakicwa nk'uko bishe uno musore. Nguko rero ubugenzacyaha RIB burasaba abaturage kwihangana kandi bakanihanganisha umuryango wa Nyakwigendera, bavuga ngo bashikame bakomere kandi bajye batangira amakuru kugira ngo abantu nk'abo ngabo bakora ibyaha nk'ibi bazajye bafatwa hakiri kare, batabwe muri yombi. Nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze umugisha. Amakuru nakagaruka, nongeye kubifuriza umunsi mwiza.